ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Muri TV, baba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro guhamya Bishop Jean Bosco ibyaha akurikiranweho agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 7. Bishop Jean Bosco Harerimana wayoboraga Zerafat Holy Church yaburanye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku wa kabiri. Kuri iyi nshuro iburanisha ry'uru rubanza ryabereye mu ruhame, bitandukanye n'uko byari bimeze mbere ubwo abaregwa baburanaga ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Bishop Harerimana n'umugore we bakekwaho ibyaha bitatu birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Uwamureze avuga ko Bishop Harerimana yamusabye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo amusengere akire indwara yo kuva, kandi ko yayamuhaye ariko bikarangira atamusengeye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko ayo mafaranga yayakiriye kuri mobile money y'itorero no mu ntoki. Bishop Harerimana yireguye avuga ko umugore wamureze yashatse ko basambana ariko akabyanga. Bishop Harerimana yasobanuye ko uwo mugore yashatse gusenya urugo, abonye bitamuhiriye atangira gutera ubwoba umugore wa Bishop Harerimana. Umugore wa Bishop Harerimana nawe amaze kubona iyo foto ya mugenzi we ngo yarayimwoherereje, amubaza impamvu yahisemo kuyiha umugabo we, ari naho byahereye atangira kubatera ubwoba akazabafungisha. Ubushinjacyaha bwasabiye Bishop Harerimana guhamwa n'icyaha akurikiranyweho ariko agahanishwa igifungo cy'imyaka 7 kuko habayeho impurirane y'ibyaha, naho umugore we bamusabira gufungwa imyaka 3. Bishop Harerimana n'abamwunganira mu mategeko basabye ko yagirwa umwere kuko ibyaha aregwa babona nta shingiro bifite. Urukiko ruzatangaza umwanzuro tariki 14 Gicurasi 2026 saa 9 z'amanywa. Bishop Harerimana n'umugore we bafunzwe tariki 9 Ukwakira 2024, ariko tariki 31 Ukwakira 2024 batanze ingwate y'inzu ya miliyoni 60 barekurwa by'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Mushimire akurikirana ikiganiro cyose kuri Muri TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.